u tradiciji moje porodice jeste da se halva pravi uoči Ramazana. Halva nam je došla sa Bliskog istoka i znači slatko, a u Bosnu i Hercegovini donijeli su je Osmanlije. Za vrijeme Ramazana jede se jer je zasitna i daje energiju. Usput, ovo je jako skroman desert i pravi se samo od brašna, ulja, šećera i vode. A evo kako je ja to pravim. Prvo dobro zagrijem ulje, pečem brašno do željene nijanse. Ja sam ovaj put pravila svijetlo smeđu halvu, iako ja volim onu baš rešpečenu halvu. Kada se brašno ispeklo, dodala sam agdu koju sam napravila od vode, šećera i 1 kašike meda. Sve sam to dobro izmiješala i ovoga puta sam je servirala u obliku cvijeta ili ti ga lotusa. Treba napomenuti da pravljenje halve nema nikakve veze sa religijom, već sa običajem. Ja halvu na kraju pospijem šećerom, a vi možete sa usitnjenim orasima, bademima ili lješnjacima. Prijatno!